Kaburwane motendegi weche mag somo ni maloyo sikunde 10 pod ok dhi yaw nyanduat mar kaunti ma Baringo kaluwore kod monj ma itimo kod jomaundu manyayo kuo mag jamni. Jopiny makono ywak ni kata obedo ni apedha mitayo kod obila gi jolweny dhi nyime, jonjore pod monjo jopiny, gino makoro kelo luoro ne jonyuol kod jopuonjre e sikunde makono. Kata obedo ni jalup inspekta maduong' mar obila Nur Gabo singo ni odhi goyo tach e gwengego nyaka oneni jomaundugo manyayo kuo mag jamni otieki nyanduat mar Hoho mar Okak. Jodak maloruk e kaunti ma Baringo nyiso kata manyo nyiso ich wang' margi nyobago ng'anyo ka gikwedo monj ma kinde ka kinde, ka bende ginyiso luoro ka gikone nyaka e juma achiel mokalo ji 2 osenegi kama moko 4 dhi nyime yudo thieth kaluwore kod monj ma itimo kod jokuo mag jamni. Leo wanafunzi hawako report kwa sababu ya kisa ambacho kilitokea jana, ambapo mtu mmoja aliuliwa karibu na shule hapa kiwanja hapa chini. Na nafikiri wakati watoto waliposikia kwamba kuna hofu, basi waliamua kukaa nyumbani. Lakini mnaona madarasa yote hakuna mwanafunzi amewahi kureport shule kwa sababu ya ukosefu ya usalama katika sehemu hii, na kuna mashule mengine karibu 10 ambaye pia hawana walimu. Hapa tumepata mwalimu mkuu peke yake, hakuna, na kwa sababu ni local hakuna walimu wengine, kila mtu amebeba na maisha yake. Na hapa leo mnaona madarasa yote serikali imechenga, hakuna mwanafunzi. Tutatoa hiyo wakora, mkae usalama, na sisi serikali tuko hapa kuanzia wiki moja. Niko hapa na mimi niko hapa, siwezi ondoka hapa. Na tumeelewana? Ya, tumeelewana hiyo. Therefore, generally mkwe na usalama, mtulie, na sisi kama serikali tutahakikisha nyinyi ya kwamba hiyo wakora wako hapa, hii area yote itatolewa. Tumeelewana?